Binidayang pasibayo ang Leguandareng Angelenya king merapat a Reyna de las Flores 2024. At pulot metong lang sagala iba't karing mialiwang barangay ng Syudad Angeles ing Mequiabe king Piaglon anyang May 11, 2024. Manibat king dane ning Nempo, linakadlaring dalaga, linabas sa king Holy Rosary Parish at mitipon la king entablado king Heritage District ning Syudad. Pasantingan la naman arko ng balang barangay king aktibidad. May pili ang grand winner i Brittany Marie Baldwin ning Barangay Kutkut king Reyna de las Flores 2024. First runner-up naman i Glenice Jean Turla ning Barangay Ninoy Aquino, kabang second runner-up ya i Elena Palo ning Barangay Pulong Kakutod. Sinabot namang best R king Barangay Anunas. Yapining kadwa nga banwan na ning Reyna de las Flores sa magnasang pasiknangan ing industriya ning fashion designing, agawang kapampangan at ing negosyo ning Sampaga king Syudad.